Abarkwebembera Vision Group ahabwa itaje rya Mbarara erizo basibo mu cishayi kaceka omukubwanaho n'abakuru ba Pooriisi ahabwa Mbarara abarum DPC Emmanuel Bwambare orukure bkwekweto Swizin Tibesugwa owa traffic hamwe n'orukure byo kucondoza okureba ngo bayetebekanisizo mukoro gw'ekinihiro SABA SABA. So abantu ababijo orwamukaga entanditi binyene impango munonga tubashanga mwije kare abo patwenira na chance na break chivre chitwine necho bwashura tuchesere enyama omuceri tumucero omunyama n'enyama omuceri senyama tugino mbwingi mwije no rushenda. Clovis Kawa yagira ngo oyiraho kushemerwa bari kureba beshongozi abantu nibija kuba binemu ebyo kurya n'ebyo kunywa bya buri muringo. They will be allocated space. If you have security, to reset, to read, to be the one to a number of security allocated from to end up deploying a jointly, Pooriisi, maybe to one case. They totally want to preparation meeting. Which ready, ready to go. Tibesugwa Swizin orukujunanwe bkwekweto bya Pooriisi yahabura abantu okureberera ebintu ebirumuka amasumu laptop n'ebindi obutabisiga mu motoka b'abantu bazo mu kinihiro. Abakwiruka mugenda biruka byanyu ina ample parking space kandi security ejja kuba yamani abiruka byanyu kyonka tera muranga borono jana kiruka kyawe oteja na electronics zireke inyuma ka laptops cameras borono jana yo tubata nayo oije nayo tere bisano sanyuke bayi tukoleka motoka otobireka mu motoka oyindo orukwenda kubikozesa obireke muka kwina ample parking space tujja kubana security kandi nintera muranga abakwijja kirekyo muhanda kuruga King of Kings Church kuruga kwika abona abana aja kuba out of bounds obiruka byona borders motoka zona tujja kuba diverted into genda haiguru kuli ka mu staff quarters ya district local government notujja ku bantu raba abantu mwena nimbeto mu kinihiro abo kubebinire byose ni bijaha mukozere mu cyangu kandi ndebiremo kushemererwa nambwe nabeshongozi naninde bapande besera beshongozi nyamwingi ninyeta abantu mwena mwije tushemererwe turiye nyama ngumana wabse cyabuga omajani ekitihiro nyowe hire. Ibi byona biri kugenda mu misho baba rukushagika Radio West nibeyongera obweri izoba Alex Bakunda MP wa Isingiro South yashagika ekinihiro obwari kuhereza yente nabwo ico ni mbakurisya munonga na rukundo mpango munonga ntine bugarukiro ekinihire ece cyo rwa mukaga nikizangu bakuba nicetwa SABA SABA kinihiro nechamani munonga nyoni yenda ngumatero muranga mu myaka 2 neje ibamara ti ekinihire cintakabaga ndiho nanga kutwerera abantu ba beitu ba Radio West na nogo mwaka nyetebekanise kugira ngo narondayo ekina kubasa kubaha in fact mbahirente ngo abantu bona bakurugumbiyanga byona niyo wako ishoka kwata hakatongo tiristora sibekwe ushemererwe nyara kwibaza hona rebo bakunda n'abantu bisingira South akuba buri mwaka hona reba twire na twatiraho omukuhuru yitu yo kubasa kurisa abantu mwe no mwaka ogu yija kandi yatwa ente y'abantu bisingira South yitwa yakira kandi entebekanisa turiyo mu kwata komerera eshonga ebyamheru abeshongozi bingi tubine echimenke Aryan Skin Bebe Cool Posha Haj Haruna Reiji n'abana beshongozi bingi obuhereza bwa Radio West hinabantu beitu okuba buganyirwemu one Radio West ne kunganya abantu omubiye bwebembezi that's number 1 omubiye ntura that's number 2 omubienta Asia that's number 3. Abahereza ba Radio West urwakashatu rwasabi iteji nabo kwija kutayayo mu Rampara omuri Kinoni kandi urwakana baze wizbwera omukasiki aha Escape Lounge gasha kwa Fred Turyakira na Ram Edwin.